assalamu alaikum hoɓe men darde ko télévision Jama TV kala ko suborɗo men nder lalagal ngal weltanama on jarnama on tolnama kadi ka plateau Jama TV ɗo wono famirron noon hande ko édition spéciale sinama noon édition spéciale haray ko invité on kadi ko spécial wanno andirɗon noon hande haray sére Hasanatou Fria no jonni rendez-vous ka kammamel ɗum ko wakam ɗo ko ɗum waɗi ko homboɓe satinani en toon haray artiste on hewti ka plateau ɗo e yaade makko ko yata wono minutaji 50 ɗum ko leer fifamugol ko honno woni ko addonori en immorde laggine haray ko honno kadi fansɓe wawata tawayde ka kan mamel toon ɗum noon foppe yewde enen e Kadiza Bari ka plateau ɗo saɗima ko tooli ara on salmitama wara jikki teddugal voilà haray wonde Ablaye Ba ko pitaka voilà pitaka labaɓe haray mi weltanike ma haray tooli Dakar ɗo nanga def merci beaucoup walta wala fon ha joni hay seeɗa ane ɓiga dey waɗi ga balɗe seeɗa minen waɗɗuga ñalande o ko yo haalu directement o lefon mi anda tare ko ceepo manque seeɗa d' accord yafa ñamde kono rendo gaynali hewde andi tanke wona café touba ti dowa yargol fi non non café touba café touba ko fi PDG ya pas souci haray sére Hasanatou Fria on ara ɗo darde men ɗo ko yon addu ceepo ngo ñama ara yewta e lofon so hewti lagine hara waɗata musique olo forña so hoota ya pas souci haray saɗima ko tolli kadi sa ara salmitama guiɗo Allah mi weltanike ma haray na aranuma hewtugol leydi Sénégal kono ka kammamel ko ngal ɗo tinodirta e fans ɓe ko addi kon taw haray e ko sére Fria Hasanatou Fria woni ko adduma ga yewti men no collaboration fuɗɗiri noon ha hewti ɗo ande o gon ko ɓeynata ko bo saabu no ɓuuri saku mboɗi e cette fois ci ko saabu Hasanatou Fria addilan tigui tigui ok par ce que mino tawa noon de sére makko on mais ande goɗɗo o siiɗima yiɗuma mo wañima pottoɗamo yiɗa hoore maɗa donc Hasanatou ko guiɗo an ko neɓi mi daari mi tawi artiste na min toni Guinée artiste ɓe buy juuɓe goreɓe ano ɗo wawɓe yimude donc mais souvent mi daari mi tawi imo congédire la par ce que ar meɗen ƴettoduno adine ɓino ok e si Allah hoddide ɗum ɗo mais mi innay toujours jama on e ngal kadi yoɓe aru ɓe hiya ko Kadiza Bari ari addori kon par ce que sére Hasanatou ɗon e ko nouveau ɓe miɗo sikki tun e nder Dakar ko débutant ɓe dal haray ko saabu Hasanatou Fria joni noon woni sabuji ɗin ha sabuji ɗin ɗoɗi par ce que woniri sabu ɗuɗo ɗo par ce que woni joni sére Hasanatou Fria ala ande sére Hasanatou Fria na Hasanatou to woni nder ton haray juuɓe buyno nder ton ɗen donc hande woni sabu ɓen ɗon foppu donc haray ko ɗum addilan e ngal e nder Dakar d' accord ɗa wowi arde ga na aranduma hewtugol ɗo fijina jama laggine hikkorɓe ha leydi Sénégal ga en meeɗi fottude stade Iba Mar Diop e fijigaga Nokkeli Buy haray ko honɗum addorɗa ko tawata a wowa addorde ɗum e ɗiya événement ji hedditiɗi ɗo andi o ala ko mani macca mum dolle ɗen no waali ketama ɗo ha fuɗɗoɗen concert on ka plateau ɗo joni donc voilà a faami kon faala wiide kon donc jama sino humpa andude ko Kadiza Bari addori kon cette fois ci kadi yoɓe yew kama kama mère de wakam haray cette fois ci encore ɓe andi Kadiza toujours ko Kadiza ñando ari o haray ɓe weltoto ɓe andi ngal kadi noon so ɓe yeehi ɓe yiiy kadi ko wowi ko ɓuuri e ko wowi wadde kon kadi d' accord ko saabu sére Hasanatou Fria woni ko adduma ɗo kono ko fijanta kon ko fans ɓe déplace toɓe ara ɓen ko ɗum holli haray woodi ko yewɗi ɗo mi anda par rapport e salon podium on son on tout ça si wodi ko yewdu ɗon par rapport e ɗum way par ce que il faut na fi kadi ko jokkere en ko sabu woni hakkunde mon ko ma imposa ɓe na tigui tigui on sa fijje ko ɗum ɗo e ɗum ɗo hana waɗe ɗe fiya wawa fijande défense ɓe maɓe voilà ɗum ɗon ken ko wayi ko noon de sére Hasanatou on addila mais ɓe andi mi wawata arde waɗa ko welata ɓe kamɓe tun ko ma mi waɗa ko welata famɓe am ɓen ko par ce que la andi dal tala mari famɓe buset e Dakar ɗon e woɓɓe kan iba événement o iba mi lance e wono ɗum ɗo affiche an o mi waɗi vidéo jama on buy noddi lan no landade lan sino laati donc buy kay noddi la ila mi ari ɗo no landade lan so tawi mi hewti e jang donc lan andi ɓen ɗon fof ko wawa ɓe aroyde donc ɗum ɗon ko ɗum ɗon mi wawi tawi ma mi wawa ko ɗum ɗon adde tawi ma mi walandoɓe komi wawata wadde kon ko weltinta jama on kon fop sago an hayi mo heɓoyali feere yeehi ara so hii ma so o nanay ko welata ɗum ko ɗum ɗo waɗi donc golle moƴƴeɗen toujours ɓe dowa imposude ko moƴƴata kon ɗen ko dowa waɗede kon kadi donc ça veut dire o yewti par rapport e podium on par rapport e lumière on parce que y a souvent ce problème là ici télé makka son et lumière hande artiste on ko welata ɗum ko sago mabɓe si ɓe joguiti micro on ko ɓe yimata ko yo son o yaltu way ɗum ɗo fof mi yewti donc min niɓe ɗum ɗon
na defi haray ko sabu ɗum ɗon addi lanɗo men ɓe duwa wadde ko welata jama on kon fof ko welata lan ko wela jama on par ce que wona ko welata lan min kon tun miɗo wawi ɗo jomin na ɓayi ɗum ɗo no manki no ɗo ay débrouillade mais moƴƴana lan d'ailleurs tawa haray kadi welata famɓe am ɓen c'est pour cela fi ɗum ɗon fof miɗe yewti no arrange ha moƴƴiyara jaman no habba ala jaman no habba mi anda kadi so yewti e nder mum par ce que organisation généralement Sénégal ga meɗen harga sattedeji hewɗi miɗa yiyaga sattedeji hewɗi par ce que wana minen organise ta mais si organisama mi yiya sattedeji hewɗi wano artiste on wawata heɓude temps de jouer ka podium mi anda ɗum fof si taw ino tawa e ko yewduɗa e sere maɓɓe on ko ko ƴawde law fijana jama o law naccugol ha fen ko jama fokkiti ɗon artiste on voilà ɗum ɗon kay mi hen yewti fi mon kay par ce que cette fois ci kadi jabari ko kanko tun iwi Dakar ari iwi Guinée ari Dakar ɓe mi tawi ɓen ɗo ko c'est à dire min komi koɗɗo e maɓɓe joni kamɓe on ta kan on ga kala anduɗon waɗa artiste invité ko yaro présente parce que à partir de 22h00 miɗo décidara mi ƴeeyi podium sago am mi fijana e famɓe am ɓen e ngal ha par ce que souvent miɗo andi wano sakkitoɗon kam mi ɗumanninoɗo kam mi sakkiti iwde gaɗen e famɓe ɗuma on tawi jama no faala fijude no area ni donc tawi wawali wadde ko welata koɓe faala kon fof donc hande noon miɗo andi artiste invité fof à partir de 22h haray meɗen toriɓe yoɓe tawara ɓe wawi présentade taɓe no Khadija Bari addama ɗo men yeehi ɓe jaɓal men ƴewde c'est comme ça mami saloyke ɓe ƴawa donc siga ɗin piigui donc haray fof no noddita yo aru law wona artiste invité on ara ƴawa law parce que à partir de 22h haray Khadija kan ƴawi inchallah voilà parce que mi yino ka stade ton ko fewno ko Khadija Bari ɓurno sofude ɗon ko ɗo mi sécurité on no ara no inna LR yoni haray yaltenga ceci cela hara ko few noon sa ɗon tigui tigui on kadi public on woni ko sofi ko ɗon kadi artiste on ɓuuri marde konte ko énergie fiwagol fiyudegol e jama on ya pas de souci ɓe heɓitane en même temps numéro téléphone télémaka régie toon fi wonɓe darde ɓe ɓe wawa noddude voilà na kadi Khadija woni ka plateau ɗo déjà fans ɓe ɓen gandi non hande kammamel wula few ƴettanen mo assalamu aleykum wa aleykum salam wa rahmatullah on jarama de monsieur Hamidou Jogo Ba ko Diallo Baba Jogo Diallo eyo ko Diallo accen ko Diallo ɗon merci yara wiyetami ke ma d'abord avant que moɗen ke PDG de jamano wiyetano Khadija Bari respectugol kadi ɓurde nde haaldidande argol jooɗo kadi engage o kadi yewtere moƴƴere e côté fantiɓe heɗotoɓe musique maɓɓe surtout musique pastorale no wattan haray wiyetani kadi Bapita fay ko nganaɗare ma no wakkile tagatti musique o moƴƴa haray e nonde o sere ɓeynamo sere hasanati furiya mi weltanike mo kadi avant tout pour la première fois sere e hoore mum initia innijirgol sere mum on adda artiste comme Khadija Bari mo anda noon Khadija Bari mo gasanani inde makko mo nanani kadi inde makko yo yaw kammane de wakan joni o anday ko hon ɗum woni feƴƴude to si Allah jaɓi par ce que min miɗo wawi wiide len artiste guinéen on fof rewɓe min opération on ala dareteɗo yeeso Khadija Bari chance noon no ɓurda kono noon ka côté yimmugol ka côté succel mi sikkano woodi ɓurde mo min tan alamɗay alam haray ko goɗɗo yawete hakkudawmo haray la remerciement noon kanko konngol e ngol yewtingol wonde nanɗade mo sere on ay tummo ahodino e jewma sere on kanko watino fu e firtata ko ɗum addi wari fiyango sere on jona fansi ɓe makko ɓen haray ko remercie kadi kadi tankan kadi accine men golle makko golle ɗen fof sono ɗo ni ko wiyete kon golle ɗen min ko ɗiya kamma men donc inchallah son e lumiére woni complet mission ɓen ara joni si kadi sa wi ɗen o soƴƴoyi o artay kamma men waɗa balance ni no waɗi kadi balance men hollay jama o balance waɗɗam avec l'orchestre complet kadi o woni joude ɗum koye jama on andu si Allah wlana jamonoɓe wallitade sere on ten en tout cas tara hamme hertirede mbele ma min ko sayɓe ronki arde haray ko ɗum wonta kono siko sewnike ɓe wiye tawa weeli ko foti haray mi wiytanike moƴƴa ka plateau gon ɗum ɗon mbarno komi témoigna tan Khadija Bari par ce que neɗɗo meeɗiɗo et puis wakkile e koto culture guinéen o kono noon kono mi yewtima men giggol ngol no fota feere men ɓurda
en tout cas mo gayno golle makko de jama ko dal découvert golle makko d'accord merci beaucoup voilà maintenant kon DJ Bella Jolly tele makka wakam ton haray Kadija hari de yewtude fi argol lawngol e artiste be wonbe gaben en niwi don joni andi kadi stawi hande fans bi ma don déplacer de ara et côté sécurité on kadi manda saba inani be non c'est vrai na rôle ma nugo de sécurité mais en tant que artiste da doit yedude organisateur be fi be wawu adude sécurité ko wata hew défense be ma en passé c'est motondiri ton ko sabu be fans be don wayno do fono yewtama fimo dum fo be ande taw ko men yewti ado men confirmude ha mi wawa yude gina mi hewta dode donc dum do fono confirma fimo inchallah voilà hay en continue émission kono bayde wondi do enen e ba pita be wanne en garlu gotum bawto dum don arte en kadi jokkito de yewtere den parce no wodi piiji bu ko yewtiten ko yewiti événement sati do wadde hande kamamel e wakam ga enen e Kadija Bari wondude e sere Hasanatou Fria Pita
mile goto kainai karamo ko Mamadou karamo ko Linda Jabo haybe mi jino Jabo oya ajena boro nido imme tali mile goto kainai oya tali mile fola hota nani bay ko sare asal mina manani milonde tabe sala Jainabu lafu yoyi Kwani akina bora milafu Oyo lafu kakabari kinode Sereji andi Dakar Ene lao wengi taka Anda kadi jolere Anda kadi jemalere Aimo alagi doho yoda kunane Voilà ko dum holli tigi on hande on haray mame yobo pade secours pade mo mara pade leddo dum don hela waden pade jande sama secours je yobe do parce que wada ka do tun ko andintingo jama tun ko sûr et certain donc Khadija Barno e der Dakar ko do wadden do d'accord haray Khadija Barno der Dakar men rasta wi e der dum non adurani be musique ji kesi ko be wowa nande ko tawete ko hande no wawete hedede kander kam mamel ko be wo wananirde Khadija Bari hande be nanay ton inchallah d'accord ko be nanali kadi non kadi ar be nanirali goddo go parce que be ande tuma mi ar wo mi arda emo engal kadi mi arda emo j'ai pas de souci haray non da non podon tigi on jama on jaway ko podium mo ya haray menen hay wombe leybe meden mari ella fiyago yugol artiste jon men da ngal do kadi sa waway ha yewtide mabbe fiyobe c'est vrai ma jama on jawa do ton bay ko concert poda mais hara no lannori fop kadi cippoto hara ko nodda ben tuwata yewde dum don fiyo waw kadi fiidude jawbe ton ben e wombe leybe way donc ko golle organisateur ben toujours mais toujours ma yewti donc way mi do haalani be filmum si jama on jawi no doa no be wonirta non do ton ta wonbe be le kadi wawa hiwde kon e fejjude do kon donc harannayo be an har ko bernodda ben kadi jawata ko bernoddabe ben e doytube ben noddabe ben ko ben do wata jawde yawbe ben kadi si lanninabe profit wobbe lutta ton ko foppu ci poddu fiyo waaw parce que na organisateur be ben ton hande c'est vrai ko organisateur be ben dono landede dum don kono bay sinam organisation ko promoteur et artiste faut organiser donc haray ko wadi stay men landima tele ma on côté donc si wi donc e yewtay fi fans be ben toujours Dakar do
fans be Khadija Bari be no he hay min tan tawa fans be wala goddo taw hewti ka bogol e jetta allo assalamu alaikum janto bitane men volume ka télé fi wa famudirde janto men falen duti volume ka télé famudire voilà odo en wata famondirde so noddi on duitay volume ka télé ton fiye wa famondirde de ngandi de wondi do Khadija Bari immorande e der leydi lagine o hewta do Khadija aray iti ardaga fi événement on andi feno saydo tun ko kamamel tun sere on jiken hakkunde mo men asa préparani be musique on no spécialement fi sere hasan to fria wise dum spécial la préparani be sereji ɗi darde fof par ce que la andi sereji ɗi fof la andi Dakar ɗo no weltori lan donc mi ata tami ala situde ande yetten France ɓe ɓen taw ko fa allo oui on jarama on jarama ala tan jantu e ɗuyte volume on ko télé famodire golleji ɗi no yaade teɗa jantu honno makete ɗon ko Alassane Bari ko ɗo jooɗi on to ok haɗa ko tigi wonɗo walla na kam ko non ko Khadija Bari Khadija Bari ok men nani mi podar ɗo vraiment mi weli men ko ara hande mo jonni o rendez-vous ka kammamel wakam ara men ɗuroma ɗo lando somo e jaam d'accord joni merci mais weltanike on voilà aray so noddi on ɗuytay volume on ko télé fi wawa famodirde sina ɗum nakka télé to wawa to darde fi heɓgol retour on hakkidiri seeɗa aray Khadija yewtude tawi fi son spécial par ce que wano sim ƴetti woodi artiste ar wono mboma fans ɓe makko ma séréji gollandi haade o yimana ɓe musique voilà ɗum ɗon fof no heewi ga manda sa waɗani ɓe spécialement musique mo gandanɗa hoore ma ɗum ɗo hollay tentinninay kadi jikke ɗen hakkude mo way ɗon ɓay ko gonga wi haala parce que ɗandi la programme o waɗa ko kutta kuttu waɗa fom tu vois puisque programme o fof koye nder suuma ɗanno min nder suuma e memata musique ça c'est clair ɓay nayim fen woɗɗo noon ɗimmoɓe am boy quand même no toon gollayɓe nder suuma o min noon si suuma o fewndike mi acci han feƴƴa ok mais somi waɗali miɗo dirsude ɗum ɗon kam mi waɗay inchallah ok mais toujours ɓe heɓay kadi ko welata ɓe lan andi tu vois parce que ɗandi den andi do muraɗi wulay ƴetten goɗɗo assalamu aleykum allo voilà ɓeɗo ɓe hayso tawi na hara ko hande o yaltata mais haraɗa programme e nder musique wonɗa wadde kon hara tigui tigui on a yaltinanayi ɓe somo mondanɗa hoorema tentinayi jekki ɗen hakkude inchallah la wonde anno so tawi moyowo mooyi ya pas de souci yewtay kadi na fi concert on tun yewtay kadi seeɗa fi projet ji ma ɗi ma dakkonoɗa prépare ɗe nini donc nini lan e programme ji hewɗi ono ko affaire ɓayɗandi yande artiste jo tigui ko naɓatamo ko ɗi clip ji na noon clip o clip kadi par ce que sa waɗi clip o clip ko ha seeɗa o yata he o jutata donc aray toujours jama miɗo inni ɓe famɓe am ɓe yoɓe taɓe hawju ande o ɓe inni o sakkuti kege ɓalma rukkay ngal Khadija Bari toujours no arde e maɓɓe ara e maɓɓe ɓe inni o ñalanden ko woɗɗude nde woodi me nde hewtade ngala donc ande o affaire aduna ko doyi gerdata ha anda ha wawa hiwde lawol mango donc aray Khadija Bari no arda ñande wo taɓe sikkude aray Khadija no jokki tum peraji guine ɗo maɗuma donc aray no woodi ko moni e préparanade kono ko seeɗa seeɗa saga ñande yalti wara ɓe anda way Khadija Bari yalti e ngal d'accord eyyi mi anda so tawi concert satiɗo wadde hande on kam mamel si feƴƴi projet ji go kadi no Sénégal ga ko andanɗa hoorema Khadija Bari wawa luttude ga seeɗa donc ɗon fans ɓe ɓen ala jaɓude hande mi andi ɓeɗo fof ɓe hewta e kamma men yappade si ƴetten goɗɗo assalamu aleykum aleykum salam on jarama on jarama inde mon no honto ɗo nodda men honto inde mon eɗo nodda men honto Fatimata Binta Diallo wonɗo Grayof nam ɓe Grayof ɗon weltana meɗen heeɗi on allo ok
are bedo ko grayuf stay ko grayuf wonno haray concert ko watta ko kamamel imorde wakam ga haray jama fopno tora hewtugol hande kamamelu onon e Kadiza Barry nam Kadiza haray wondema e si événement on lanni do projet ji no sati wadde ka ko ilta ko directement lagin way don heme den e yewtorne parce que la mari programme ji lagine ton den demi fu imi gayni taki tan donc la mari ton programme jo iri janjo si tawi woni miɗo ɗo noon taw balɗe seeɗa tun seeɗa quand même lan ɗo seeɗa neɓata noon d'accord haray fans ɓe ɓen fof en tout cas himo ga kono événement on ko hande kammamel voilà wota goto e mon tultu sakko leta à partir de 22h holli kanko haray hewti ko podium ko ɗum holli télé maka kammamel ton à partir de 18h haray bafe ɗe wulitama en déjà heɗike ɗo DJ Bella Joli voilà interveni ɗo hiɓe tawa e adday ɓe son lumiére e sifa ɗin piiji ɗon haray salmini de passage DJ Bella Joli wondude e karama ko winda jaabo immorde wakam ga e jam ma waka mon fop e kala ka hikkor ɗon so tawi kadi ko Thiaroye to wonɗon Pikine ha hewti Grand Yoff ha hewti Kermassar ha hewti Guédiawaye on fop moɗon hiɗon tora hande hewtugol e kamma merka concert Kadiza Barry haray ɓe pita ɓen o meminana en on gar ɗum kon seeɗa ɓawto ɗum arten Kadiza Barry woda ko yewti aɗa wayndirde
jalo le challa tabanani onto yeta beba seini baba moja sakayori yeta beba ribe wami yeta be jalo nani onto yeta beba denene oyo gido yeta be sal oyo na boro mi joni Sikki orchestre no timmi fi concert ko live gimbe no ton guitar no ton clavier no ton battery no wodi wonde manka ton kono ko woyri non na ma buri dum no baye ngal hay tambi meden wadi ci ko dum holli hande tigi tigi on ka kamamel do muradin na ko yombata ko haray PDG on telema wala ka régi to haray on kadi ko lawyeten adden caméra ji di law programme ji fi wota en ronko hebude place kadi sa mo hapana dem wala be signalen to wonde ma woddike ko torto da France be ma be wonbe Dakar do be haray lan tori fambe ben foppo yahugol law men fija ara gere non kon me wernato ko joma gere de parce que min kadi la mi ida gere de gere welata sa e bale una ko kara lan teddina mi teddina ma lan teddini fota da en ande min ko respect on la jama donc haray wada be gereji men de wona yetta sobe go to ko na fode to sobe fo donc haray ko bendo no yetta sobe go no tonde ara be donc to me wernato yette mo robe jombabe wala PDG yette mo allo oui on jarama tanalato jantum anna makete don no nodda men honto rahmatullahi ba wakam naam be wakam en salmini on fowdo mo be inde mo yettore mum naam en salmini don kadi ja bari naam yetta don pay kumpita to weltano plateau mengo weltano ke on foti wana seeda jaram haray don habba hande e kammamel to wala haray message fi fans be ben inshallah rabbi wala toujours fambe ben haray hibe habba e woro jikkete dungal min no jama no andi no be arde o men fije ko mi yida o ko gere en e yawrende donc e robe jombaabe ben kadi be wayno de be do kwasi terse parce que no fo adda e gereji to ara no ya yande ara jongal lebbe hibe yana e mi do jeji be yobe accude ara accia be ngol di ya men fija parce que no bala do wona nyande o nyande dan so yime den iwa iba lagine rewa e ngollawol men do donc ara ha do ko sabu e kambe wombe benga sina dum donc wala wobbe go kayno ton wono ilo andi kala ka gine en joni ko ma gine en joya donc ara fofu no habbita d'accord hore jikkete dungal ara nouveau ji din kadi toujours no habori be tonde il y a pas de souci ara wetani kadi pay computer ba wala pay computer do andi be pita be midulla naabe de parce que no be ande min ko musique kan ko pita tigi mi waymo il y a pas de souci ara ya weltana ma kadi za weltani ko no be darde do be fopo weltani ke pay computer ba ko yowiti e golle labade ko wadde ko wada gardum to sukuni hawru kun tun ko wandire ngenen e jama on parce que jama on be arani holli plateau no weli guitar on kan tawa ko ni kadi sa bari kadi ko dum wadi dum do fo ko juste en avant goût programme on fop ko wata wadde ko kammamel hande wala e humpondiral e organisateur be fi be andi entrée on ko jelu ko andi na ko satti jama hamba
faso gorko sehilama ono sakaɓe fewdiɓe wata faso debbo sehilama wata jokkuji wo fimo welamato so yiɗa wata jokku suka fimo welama so yiɗa ay simi yigiɗo mi jejeymo o welala ɗo liggoɗo hewtika ɓoggol e ƴetta noon tum voilà allo oui on jarama nam hono makitere noddame honto o min asnatu Firia ɓe Firia ɓen voilà ko seeɗe Firia o weltanama on hay ka ɗi kadi jabari ɗani somi nani yittadande makko ɗe gana ɓerdande no waɗi ɓerde en fof se ara wonkiyanki fof no ɓuɓude tawa kemma mi welti nam no memade mo weltana awa aray ko onon woni ko addani en ɗo hande Kadiza Barry ko programme ko watta ko kammamel ɗo haray ko addi kon taw voilà no wodi information goto momin hendaki entrée on ko jeelu entrée on ko 3000 francs CFA nam seera men seerina naali jama o fiyoɓe ara ɓe fijida e Kadiza Barry ɓayɗo gandi ko jiwum ɗo sokulla bakum ɗo gandi golle makko ɗe imo wawi ɗe nam ara e jama o fo ino habbimo Sénégal ino weltorimo ɓe habbimo min Asanatu Firia mi wi miɗo weltanimo awa ara miɗo weltani jama o fo yoɓe noto kammamel ɓe andano Kadiza Barry ɓen ɓe anda mo andunoɓe ɓen ɓurta kadi andutude mo imo addori ko kelli kesti kadi kammamel d'accord 21 ara meɗen abbi jama o fof dow ɗo d'accord mi sikko téléma ka organisation ɓay ko noon ko organise haara e muraɗin foppo heeɓu laama toon non ala ko manque toon foppo men timmini nam ɓeɗa andi artiste jo so heeɓi jouanoɓe mo jouoɓe ɓen fof no complet on no timmi ɓeɗa andi on noon sinati ko wawi kon imo wawi pellet aray ko weeli ko awa ɗon nam aray ko yo ñoƴƴe tun jama on heɗito seeɗa tun aray fof tawtimo ka kodi o dow toon par ce que aray ko weeli kon no weeli cella jabbi ayi aray ɗon aray jama on no abba meɗen abbiɓe awa mara emen hewtinani cella jabbi awa mi weltani ko voilà haray ɓe laɓɓinani jama on entrée on ko 3000 francs e 21 haray jama on foppu hewti toon foppu no habba tigui on haray e Kadiza e ko haɗo won e wandirde mi weltanike ma ok merci beaucoup ko Diallo ka ko Hamidou Diallo ok Hamidou Diallo voilà o fansuɗo o ko ma ƴettenmo taw allo assalamu aleykum aleykum salam on jarama nala to jantu guiñane noon ɗamen honto ko min tigi Aliou depuis Wakam nam aray salmina ƴeeniɗo ɗo Kadiza Barry e famɓe ɗon fof kadi aray golle ɗen fokkitirino laabi ɗon aray meɗen weltani salmina kadi Bapi ok onon kadi salmina e hara inchallah haray parti ko ngol naati andi ɗum inchallah minen parti kamen wonde men hakko hay lajayde ɗen yimɓe ɓe men accata d'accord so men naɓae sabu si kanko Kadiza Barry suma koko dow Allah nawrum yeeso kanko kadi amin aray on nam weltanama ko joɗiɓe ɗo men ka place ɗen kadi tawi Allah ɓeydi yaaji mumen e bon courage d'accord jarama ok weltanama voilà haray Diallo ɗandi no woodi goto momi anditali momi haalale fi mum ɗo ara noon luttuɓe ɓe haalaka fi mum ɓe taɓe sikkude donc aray mi wejjutu fi maɓɓe aray ko tan o woni faɗiri hen ala salmina Malal Barry Pita Bantingel Jammal Barry voilà Jammal Barry ɗandi yette Barry ɓen fof ko kotiraɓe ko duwenɓe ɓe wawi noon amude poɗa moƴƴa kamɓe madame maɓɓe ɓe wawi amude poɗa Jammal Barry ara weltanike ɓe en habbiɓe kadi en habbiɓe de ara miɗo en fof ɗen habbiɓe kamɓe e madame ɓe ɓen inchallah jaɓi telemaka régi ko PDG on tigui o hekkirano en toon ka présentation ko Hamidou Diallo on foof moɗo weltanama en jonnidir rendez vous hande kammamel à partir de 18 heures ɗo voilà haray mouraɗ ɗin fuɗɗike toon haray entrée on ko 3000 francs haray ko seere Hasanatu Firia woni ko jonnidiri e rendez vous toon wondude e Kadiza Barry e staff makko on foppo e weltanike on e kala ka hikkoroɗon